Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipur ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man ang sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam ti nga Vilma. Kung na to, ipapagayam. Iakidan tanong, sumad lang. Wanso. Dear Manong Nemi, problema mila unay kini Christopher nga asawak Manong Nemi taliman inem aging gana ti pito ken walo. Walon nga tawen Manong Nemi ket di kametlaengen madan ti anak. Wan tate ang asawa Manong Nemi kalikaguman dati anak sangkadi. Di ba't kayat nga ron ti asawak na mapangkumang magpa-check up tap no mamamino talaga nga asin no ti baog kada kami. At bukod mi nga balay, Manong Nemi, dahita nga balay ket tawid ni Christopher karagit na kanakken kuhana. Amat kaya nga unay nga panakkalan nga balay nga nalagda nga balay. Kabot Antigo, Manong Nemi, dagiti alikamen, namampay tabla, hamat nga ron nga nara, Manong Nemi, nga tangken nga tabla. Dagiti nakadaanan nga balay, Manong. At dagiti kundaway nga ibagakan ko nga sukatan na kami ti balaytan, sukal na kano, tapno madantan ti anak. Yung dinamat nga ron kayat. Tato di mga magbagakan niyak, Manong Nemi, dagiti kano kadaanan nga balay, ket nasken kanon nga mapukaw dan, tapno di kasta, ket masukal, ti saan mi panakaadda iti anak. Ngayon saan nga kayat ni Christopher, Manong Nemi, tanapadagken kuha na nga balay. Santo pulos nga makrak kunana. Agsipod nagtitinawidan dan. Kataw ipatawid ng to kanupay na kitagbaling nga anak mi. Ngayon kasano nga ron saan kami met nga agana. Ininto medyo panglawaan Manong Nemi ti lute nga nagdiswan deta nga balay. No Jack Mariro, kaskuna ti asawa ket more or less may isang hektarya. Tada kami Manong Nemi ti sakaanan ti bantay. Nabintas ti view na Manong. Uwain, ato dagiti umay agpicture no ka dagiti local tourist uno saan ka dagiti foreign tourist no may saroong da iti lugar mi. Umay da diti sakaanan ti bantay ket no makita da ti balay nga naaramid iti kadaanan nga dagiti nalagda nga kayo. May picture. Wan Manong, tanawayamat ta sa amot nga nangato ti alad na Manong Nemi. So nalaing tao,
Sa damat lang makastrek iti uneg ti inaladan no ipakada da. Kat abayan da ti balay manong naming antigo nga agpicture. Na minsan manong naming nga adda imay nagpa-picture wano nagpicture. Manang, hanggang mabuteng? Ano kabuteng mi ko ha? Kat awam mati ar-arya dito, habat nga haunted house. Haan kasta nga agpigsa ti bagyo. Nalagda na ito balay mi, hating ko. Uri ka sa nang kabigsa nga bagyo. Haan dato'y bantay, di ka na, kunak. Napukpukanan mo tin kadagiti kayo. Hangat ang agregaay, kat magaburan ti balay. Ang asin na po Diyos, hamot pa ka napasamak ti kasta. Alakit, sabay ko kunana. Kinabudno naman nung nemi adda ikit ko nagkursunada iti balay. Ken ti daga. Inya nga unat na minsan manong nga napang ko pa na minsan nga nagpanagpasyar ti balay da. So dahito manong nemi ni Auntie Isabel. Ni Auntie Isabel akit adamad duwa nga anak na. Nga agbasbasa da iti college manong nemi. Dakkel mo ti balay da. Sa agpembensyonan ni Auntie. Sa Jack manam mo, tidadamag ko keng kuha na kita agpapautang. No, kaya't nilakay mo, Christopher, gatang ko, dadya balay, kaya tinagdiswan na. Kapi ko mga gatangin nyo, auntie. Kursunadak nga ron. Nagpintas ko mga patak na rin ti, dati dakil nga balay nga umay pag-check-inan. Pag-check-inan? Napintas ka ron data location na. Tano, patakdiram data iti oray sangapulong akadsaaran. Saus, nakapimpintas. Ng matanti. Santo kaya't nga palubos ni Christopher nga mapukaw data kabata. Tawid na ka nagit naganak yung kuha na nga tinawid na ka nagit imun una. Amo yun no ilako yung data sa maging patakdara kayo sa balay ng balay. Kaya talagang surutan yung ti moderno balay sa nga kadaanan. Agkaanak kayo tulakid din. Naging ka manong nemi na alukoy kumitlaengan ti asawak nga mapanagpa-check up. Kad nangaradladingit manong nemi, hindi maamuan miti resulta ti amin. Agpadpada kami. Agpadpada kami manong nemi nga daan ti depresya. Ure nga ta, no kayat kas pagarigan ni Christopher nga mangputot iti sabali nga babae kat ipalubusak tapno adda anak mi no kayat nang ipatawat kas pagarigan. Awan ti maraming tagpadpada kami man. Naliday kami man manong nemi nga awan ti maraming mi. Anang arot serbi. Kagiti masapsapulan tang agtrabaho no awan mat ti pangisagsaganaan ta. Kinunana. Malakit ta, anang arot ti mabalinta. No di mangawat ti kinapudno. Kunak mo ta. Kinapudno naman nung nemi kat awan ti mastos nga trabaho mi dito'y lugar mi. No pa'y ni Christopher manong nemi kat adda ipaspasada na nga tricycle. Daan pa'y nga tricycle. Tay di pa'y layang met data nga tricycle. Idi ubing ka no pa'y suna. Driver pa'y isuna ti jeep manong nemi no kasta nga adda pa ka-extraan na ti pampasahero nga jeep. Idin tutasyak manong nemi adamat idi nagtrabahoak nga sa nga sales lady may sa sales lady iti may sa nga department store ken kinabudno na nagbalinak pedi akatulong manong nagpadpada kami manong nga sa amidi nga napasnek iti nagbasa iti college iso nga high school graduate lang idin to isuna high school graduate met manong naming nga nagsusurag maneho. Kanya nga tano, mayat tanti bagbaga ni auntie. Nga niya. Nga ilako dayo ito ng balay kaya tinagtiswan na. Saan nga mabalin?
Wanang awan pangipatawidan ta at di dapat aganak. Di ba, tirantam kita ipatawid mo, kada kita agbalin nga anak ta. Akas bilin, di kita aganak ka, nang ipatawid ka. Pagtitinawidan, ngim pangalan tangarot pang tidadang patawidan, awamat anak ta. Di ila ko talangin. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Di kayat ko, no dando kwartata, kabutawan anak ta, mga daptati ori ado, mapanda ti baya ampunan. Ito isungarot pang tawidam to, mabalin. Kung saan kat tumulong ta karagiti para ta nga tao. Agtrabaho ta, tapno adda itulong ta. Tadi tulungan ta, isudan tumati makamuka na ta, into no, datatag kasapulan ti tulong. Isundo pagsanggiran ta, into agrakaya ta kasyay. Yung pangalanda ka ron, kad makipaspasada ka mo lang. Yung baga, tada sanggabasit nga pangapitam, deto'y naayon tinaga, itinagdiswan ti balay. Tada bagas ta nga libre ti makatawin. Kahit ko trabaho ti abroad. Ha? Ano ta ko nam, Christopher? Kahit ko mo pa nagtrabaho ti abroad. Sikapay nga awan anak ta, sikapay nga awan putot na, di kalagago mga pan-abroad. Di mo kaya, tapno makaurnong tati, palakil nga kwarta. Nga, itulong tanto ka nagdag ka sa pulang tulong. Tapno nakasagana tanto nga mga dap, dasin naman ta kaya nga dapin. Ang mga urnong tati puunan ta, tapno orasan tanto nga trabaho, no adan ton urnong ta. Panahon na, hindi, agabrod ta nga doa. Jesus, talagang mapampanunot mo, Christopher. Ay, po, nakainom ka? Loko ka, kano pa nga mok tuminom ti arak? Apa nga, kaslag ang nagsusurte magbagam, anak agang angaw. At nga may nakisarita kanya, nga no kayat ta, aw mat problema ta, aw mat mapanawan ta anak, agkuyog ta nga managtrabaho. Ti abroad? Ada ka no employer nga agsapsapol ti agasawa, nga may mesa nga balay ti pagyaran na. No, driverak, sika, katulong. Uno saan kat yaya, tataka no anak da. Bagbagam, Christopher. Diyak pulos naman nga mapasamak tista. Di mo kayat? Pangalan ng arot ti gastusan ta. Dito lang Pangalan ti gastusan ta. Saman nga arot mabaling nga dadya employer ti mang gastos ka ta. Siyempre, masapul nga glasat na ti agency. So, lipatan mo data, nga bagbagam. Ngayon kahit kunay. Pangalan ng arot ti kwartata nga. Malaksit isaldam daw ti balay kan ti lote. Diya kayat. Uri isaldak diya kayat. Sige. Lipatin nga rin data nga rapaap mo, Christopher. Naging ka manong namingin siya ngasing na kanyak, ngayong kam ka no mga ibaga kini Auntie Isabel. Abay, nagpapautang isuna. Di ba mo? Manot interest na. Nukas pagarigan ta 50,000 dalanta. Isublita ka na within a year. Ngagbali nga 60,000. Kasama ti madamdamag ko. Kasta? Yung sigurado ka kahit mo. Una. Kahit ko. Saan ito masenso? No dito lang Pilipinas. Kahit gabot adatan sa ata nga gabrod. Nagbali nga OFW. Mapanta. Nakakasgasat tagid diya. Mapantag trabaho ti abroad. Isda ta nga gasawa. Aw mabati. Agkuyog ta. Nga may sapay nga balay. Kung na may sang employer. Pagkubranda. May ganun? Anda. Basta sakti ba ka mo? Pangalan ta nga rin gastusan ta. Isunod ko na. Asit gam ni Auntie mga Isabel. Apa nga siyak lang. Data nga doa.
Umandugot lagi dire jay. Sa pulan natin, collateral ako nada. Kano rin tagay collateral, ti daga kin nagdiswan ti, dati nagdiswan ti balay, kin ti balay. Sige. Alam mo pang panunot mo, kaputawan tao, di tamandaan ti anak. Agabrod ti panunutan mo, gatuin. O sige, idangar diyan na auntie. Medyo mas naaw manong name ni auntie, hindi pa pastrikan na kami. Nagkuyog kami pahing agasawa. Ay na, Vilma, mayad ka din ti singasing ko, naibagam ka din ni Christopher. Auntie, di lang tupulo sa ramidan deta. Ano nga, tiran tayo. Papautang kayo. Saan ka di? Una, naruna ka na kayo nga kabagyak. Ikaw pa. Kat kabsat ko di mamang mo. Ikit na ka mismo. Agaman kami auntie, pautangan na kami. Ano nun yung kwarta? Agabrod kami. Anya, sus, pangusaran nyo ngorte, sweldo yung at aumat anak yo. Mga dapkam to kano, kalpasan nga makaurnong kami auntie. Para sa pagkadigan ti kontrata mi kat 2 to 3 4 years. Kalpasan to, pat nga tawan siguro, kadwa kami nagtrabaho, manito siguro maten. Manot utangin nyo, 50,000, auntie. Sutkar ko lumi nga magastos. Manipod panangipag namin ka nagiti papeles. Adda nga, sigut Amom siyak ti tao nga jak, basta dutak nga mapan mangipan iti bangko ti kwartak. No adagbayad, urnong naglatat ito nagtibalay ko. Ano serbi na bangko ti bangko, kita kabasbasit mat interest na. Kapag papautang nga, dito matlang mismo na ang balay ko ti bangko. Kasunod ang tino, da makatiktik, da umay da kay sirkan. Naglaw, nagdakil tinaladak, sa dagwarjak, sino ko matagin lalaeng. Masapul yung koditan. Itan na ang tino, da. Kasi ti dati kararabide, dahil 50,000 pesos, subliyon to kanya, after a year, nga gagbalin ti, bali 60,000. Nanti. Baka no, pa makatawan na kita, may pulang minton, no, at dakam to iti abroad. Alawan. Sige. Mabaling ko ang makita ka ng basta. Ni auntie lang, anak ko nyo auntie, hindi kayo makabalikas. O bilang araw tinak sa alaanin, te kwarta. O makita mo, Christopher. Alis to nga kasasaytan, auntie. Nalawag mo sa una, 60,000 ti may subli within a year. Sige, okay man. Nagsayat gayam ni auntie, instant. Agora ka tinakmala ta bangko na nahamad gayam, bangko pa gayam di balay na. Inyawat na mismo kaniyak manong name ti 50,000 pesos binilang ko sangwanan. Ti makadakas manong name kat kasla kamala gumangka natin nga pimanaw gabota. Kami nga rin auntie, basta ti kasjay 60,000 to ang isublimi. Ngam kas taon at itaray, di bakit ganang kamakam ka na kami? Abi, auntie, doon nalipatan nyo? Susapo ya. Tapos malimot lang formal akit adamit lang pirmaan nyo Taorin ang kakabagyan tayo akit adamit lang pirmaan tayo. Alalan, ay. Hasta o ni panog ko ng kamakam ka na kayo. Dito, iti yan ti pirmaan, Vilma. Andad na ti bullpen, manong name. Dito, auntie? Sige. Talo ka pirma. Dito mat kang ka Christopher. Talo mat kang pirma. Nagbabatog. Sige, auntie. Nagtungpalmat manong name ni Christopher. Alala, basta di tulag Ito na subliyo ta 50,000 pesos. Agbalin to nga 60,000 pesos. Diba, balik utang nyo. Oo, auntie.
Lala, sige nga rin, kat na eksubli akong sa Jabalay. Sa anak pa nga nakachinelas apo ya. Diyak pa na si Karo, sinelas ko, tibaragdardaras ko. Nalipatan kayo mo na pinapirmaan. Di ba kadanon kami dito balay manong name? Kaslad ta pampanunutek. Christopher? Ano di pinirmahan ta? Ano? Ano di pinirmahan ta? Kita kasuratan. Nga? Nga, na 50,000 pesos, eksublin to ka 60,000 pesos. Kalpasan ti makatawan no within a year. Binasam? Hanag na. Basta, nadya titulag ang garik. Abay, tapat siyang gating lokon na kanyantim. Binasa ta kumamad lang itay ha. Baka naisagana rin dyan. Ito kondisyon. Nag-interest na 10,000 pesos only within a year. Sige. Ilakad na nga rin din papeles ta. Kalpasan na mabandante abroad. Manong nemi na nagsak kami nga dimanon. Ini pagilian manong nemi nga may sa pamilya nga kasapulan ti duwa. Katulong, kenyaya, agrama maten ti family driver manong. Kadkapot agasawa kami. May sa siyempre ti kwarto mi. Nagbaling nga na siya at dagiti amo mi manong nemi agsipod ta imbilang da kami nga membro iti pamilyada. Agasawa nga daan ti talong anak manong nemi nga naadi-adi. Wen manong, man nakaawat da. Kaputan no kasta manong nemi nga rumarda nga sang kapamilya nga mapanag out of town o na mapandalang nga nagitag shopping, isurot da kami. Siyempre ta sinot driver da. Ti asawak ti driver da. Siyak matipan katulong kanyaya di kiti anak da. Di kapilitan nga sumurot kami nga kasawa. Apo, kung nag-shopping damaten, manong nemi ang bagadamat nagpili kami, mahala kamaten tapos isudat agbayad. Lakamlatamat itakid kadata, ano may kong mga ordi kita, kung napipintas nga arwaten. Alahas kadi manong nemi, kompleto kami. At ako minokasyon mi kani Auntie Vilma manong nemi. Imbagakan ko na nga ited na nadya bank account na tap na rikasta kita sadyay kong deposito numanuman iti inak ipauna. Kada jay 50,000 o 60,000 pesos. Inted naman manong nemi. Insuro nak ti amok no kasano ket kinuyog nakpay mismo manong nemi iti bangko. Tapno may transfer laeng data kwarta iti account ni auntie iti bangko nga ayan ti account na. Gabat na busy manong nemi di kiti amo mi mapmapang kami ti sabsabali nga pagilian manong magusto mi unay na naroon ako sa nga bakasyon di kita anak na. Nabinsan lang nga nagtinagak manong nemi ki account na iti unos ti half year. Sa kubaw nang nang may inkompleto kalpasan ti may isang atawen na itinag konti 60,000 pesos. Awanin ti problema. Nabayatan da ni auntie. Kinunak ni Christopher. Nalpas manong nemi ti duwa nga tawen nga kontrata mi. Nagbakasyon tahan. Kinunana. Ngam nagpagpakaasimot manong nemi, dagiti amo mi, nga extend mi ti kontrata. Taomat ka no tinaskin nga pagawidan mi, nga pagganatan, taomat anak mi. Nga buta na siya da manong nemi, pinatgan mi da itakid daw da. Another 2 years manong,
isong upat nga tawen nga nagpaay kami kadakwada. Dahil ang upat nga tawen manon nemi kahit nasawan upat mo't nga tawen tinainayon kadig nga tawen ti tunggal anak da di kada balasangin manon nemi ti nauna. Barito maten ti may kadwa. Kaya nga sawan manon nemi sarang naskan pa nga kasapulan ti panakaudir da. Iso nga pinalubusan da kami manon nemi nagbakasyon. Dinamag da manong nemi no mano nga lawas. Pinidawing oray tuwa kong mga bulan. Gabuta, ti panggap mi manon nemi kada tinaurnom mi akwarta. Ket nagtulagan mi. Nga iso iti puunan mi tapno oray duan to ti mapammi ampunan manon nemi nga anak. Nga isuntot pangipaayan mi. Kayan parang tulong mi manon nemi. Kada gitiya, nasken nga matulungan taday ti panggap mi nga ron. Tumulong. Idi pa nagbakasyon mi manong nemi, idi adda kami niti pa nakasentro ti lugar mi. Narabihan kami manong. Kasapulan nga mga arkilakam ti lukan nga gawid iti ayan mi. Gabata na sulsul nga ti amit adda iti sakaanan ti bantay nga rod man. Idi ta makitak manong nemi ti may sa kadagita sidag nga kabagyan. Auntie. Na. Oh, Belva. Jesus po aya. Kaano ka ba eh? Kita lang auntie, sang-sangpat mi. Ni, kita kong paglugaran nyo na. Da kayo hapi ka da kayo to. Napanak si Marong karita. Kita adala pagpaginatang. Agsubliak man la sa jay. Di ta nga umyan umyan ka pala to. Kung nakumaan, nakababay mo. Ingkag hotel ta inutikot kumatipagtarusan nyo. Ano to kunayon ti? No, agawit kayo sa lugar tayo, ano ito pagtarusan nyo? Kadya balay mi ha? Balayo. Daya pa yung balayo. Ano to kunayon ti? Adakan pa nga sang patan nyo nga balay. Awan pa'y makatawan nyo nga pimanaw kita sa bali matin tinipatakder. Angos, manong nimi andadan nga ni Christopher Tagreri. Ano na tayo bagbagayo, auntie? Baka saan na kami nga mo? Ay, amam mo kayo, asi ka ni Christopher. Nga tawid mo na nga kadaanan nga balay. Kaya napanglawain nga solar. Nga dahi ti asadag sa kanan ti bantay. Gawin. Pinanawa mi na dyan nga balay. Tas ang patamin. Sa patamin after 4 years. Walang masabali matat. Naaladan pa tinakangat nga itong aalad. Sa talon sa unupat kakad sa aran ti naisukat. Nga papaupaan ni kwa. Imang Sabel. Anya? Sigod ti damag agit install dayon sa. Yung kaputasan yung kanabayadan, agit, kuna, ginuyod ng data nga lote, kaya na balay. Ang na, dadya balay akit, rirakrak na, daan nga balay akit, narakrak. So, kasinoktan natin, upat kad sa arang nga dakila building. Manong nemi? Ore na nagbangis, ti asawak manong. Saan po doon ito eh? Di ba, ako pa pagkatawan na bayadan mo 60,000? Impan mo ti bangko? Yung bangko? Ito nga anting account nga pag-deposit wakit, so mo tinaramat ko. Niya? Kasta ya? Iso sapo. Ninaramid man rin dadya nga mang sabel, tikin na, agom na. Dadya pa yung nga rod, nakalalagip nga, natawid mo nga daga, ken balay, Christopher. Bas daw kami di Hindi rakrakan damutin na nga kadaan nga balay, nga upay paspasyara, pagpicturan, na gito yung turista. Hindi ko hanggat maalada ng tinatayag, hindi ko hanggat makita mo ng tinatayag nga balay, uno building. Christopher, yung tumbigatin pa nagawit na.
Intan ito hotel. Agdagos. Gauman sa bali ang pagdagos santa. Mang mes ti asawak manong. Kunak man lang no nasyat nga tao ni Antim. Orang siyak man takat. Ang din na magahim idin nga. Ado na kiti lukluk ko na. Saan damat namin nga binasa nga nasyat. Dahil pinirpermaan ta kasuratan. Una nga nagbayad ka. Nagbayad ak mantikunat. Nagbayad ka talaga. Namin talo ka ng deposito tisag to 20,000 pesos. Ang daking kakalit resibo. Kita to, dyan ang idulinak. Ada di pitakak. Saan ka nakaturog manong nemi ka na di nga rabi ori ti asawa. Hindi manong nemi na nagpaaway kami. Kaya nagpay sumanong. Awanen dedikadaanan nga balay. Dakailan nga building tinaisukat manong nemi ori lopat akad sa aral. Nangato manong nemi ti alad. Iti ruangan ti alad manong adat dua nga security guard. Masdag kami. Sir, paano ka di sir? Sir, awanti bakante. Okupado amin nga room. Dagami ti nagdiswan na nga building. Ay? Kit saan yung nga building ti nagdiso? Sa dinutayan na dyan nga bakit Sabel. Ay, ni Madam Sabel. Taking ko ka ti dagakin ti building, sir. Saan na nga kukwa? Kukwa! Tawid ko! Ay, hanggang bumugkaw, sir. Christopher, ay kako mga magkulo. Awan amo di kito eh. Secure na lang. Sa dinungarutan di pagtarosanta. Maka, agtaros na pa lang, di, kasit ganito eh. Ni nanabikid, isa dito pa lang, terus. Nagtaros kami sa jaman ng nemi, kat mas daaw da, hindi maamuan da, nga nakabayad kami. Awang kano, dito ti damag, saan nyo kano nga nabayadan. Kat kalpasan dito, siyempre, ni antim nga sabela, kat imasada kiti abogado. Diyan ka mo, no, kasano ti nararabid na tapag amlandag, rinipog da mo daan nga balayo, bro. Kalpasan na, inaladan da tinakatay-taya kan, duwan, tumaod mo ti nakadakdakil nga building. Christopher, sino tas ganda? Umasdik tayo bukado. Agpaimonta keng kuhana. Yung sakbedita. Mapadta pala kasalita nantim. Kaya nangatat magsango ka rata. Ang mga numaputeng. Basta. Magkisango ta keng kuhana. Kasarita at tinalapat, tinalaing iikit mo. Manong nemi, gabat na pinagbalin ti bakit nga bangko ti balay na. Ken talaga nga nasakbay isuna. Ada si Q manong nemi, ti ruangan ti balay na. Sino ti bakit nga makasabol ken kuana? Dinamag ti kwartya. Di ka anak am nga Vilma, so da ni Christopher ko nam. Mabidlangot mama, titawag ko. Naging gama nun nemi, ngayon bagati sikyo ang subrek kami. Hindi ti pagtugawan nyo, sir. Ma'am, pag-iurayin nyo ni madam. Manong nemi, kaslaan na anyaman ngayon masadig, ti bakit?
Ito tamang mas ti asawa. Ginig ka magtatakit na. Christopher, tanang ka lang. Ang mga nadadang madagsanta. Oh, kumusta? Upat nga tawin nga awang kayo Di mo ginigid dola nga tawin ti mo na kontrata yun sa kinagbakasyon. Kumusta kayo, Vilma, Christopher? Auntie, api kasi tinaramid mo, tidaan nga balay nga tawid ko. Kaya na api nga pinatakdiran takala building. Api nga naladam. Api nga inago mo, titawid ko nga daga. Hindi ti sasawang baro. Kinabud no na, igam ko na ito kasurwatan nga pinirmaan nyo nga doa. Amoyo ka di, noan niya tibagbaga na ito kasurwatan nga pinirmaan nyo. Auntie, awan ni diti tiyempo mi nga nagbasa. Abe nga min gumangganat kaya abe di yung binasang imuna sakbe nga pinirmaan nyo. Ginakalawlawag mo dito Nga di yung mabayadan iti makatawan ti 60,000 peso binulod yo. Dejay balay nga daan kan ti lote nga nagdisuan na. Di pa nakabagi o kanatawid mo si Kang Christopher. Iti, hagbali na nakukuha. Awan ti kasta nga nagtutulagan tayo, auntie. Kaya may isa, nagdeposito ko tayo asawak. Iti account nga intedyo. Awan tinawawat ko. Kanya nga awan, auntie. Namin talo nga nang ipatuludak, nang deposit ti 20,000 pesos, tapos lang makumpleto ti 60,000 pesos na nagtutulagan tayo. Awan. Ayop kang bakit. Agtatarimaan ka. Stop. Agasak lang yun, sige. Nakabidbid na sa ebidensya nga talaga nga pinirmaan nyo. Aping inaramid mo kanyak kada kami nga gasawa ti kastoyanti. Sakpay nga kaanakan nyo, anak ti kapsat yun, tinangaramid yun ti kastoy. Nga asawak, ti dangom nyo, ti dagakin balay na. Ay, napitas ti salitaan. Di kami nagtungpal, nagbayad na kanti. Haga nga nagbayad. Sige, mapanggit abogado ng suketyo. Agsisinak lang tayo. Saan yun itong mapasubli dahi dyan? Agsipod ta. Nagbali na nga kukuha. Di yung ba't ngamin inlako idi? No kung mainlako yung kan nga idi, di mawaw ko Kakaasi lang manon na imi ti asawak nagtaptapal. Ting-ting rekmat ti ima naman. Tamok nga dadda nga bataksan kami manon na imi no dangran na ti ikit ko. Masadag kami man ti abogado manon na imi no talaga nga nakasuratan igaman dahil dyan nga ikit mo awan ti maramit yun. Taradya kasuratan ti nabilag ebidensya nga da pinirmaan yun. Wala nga attorney nagbayar akmet. Ada resibo. Ada attorney. Na ibaga ka di, pada ka di confirmation na nga si break na dya kwarta, hindi na itang account. Baka sa bali nga account, tinted, diikit mo. Baka na tayo hanan nga uso sa rin. Apa nga, ngayon mo rin nga tama itong asta. Doon talaga nga ranta na kayo nga lokwente may isang tao. Ngayon mabali nga balatati, mga ipila, itidarom kontra kang kuwana. Ngayon anak ko mga kaso. Land grabbing. Sige. No, di yung magustuhan di sungbat ko karig di inquiry yo. Mabalin nyo ba tumasdig sa bawalay kang abogado? Nawaya kayo man. Tama nga ba ito pagkarupen nyo nga kang karunungak di ikit mo si Kabilma. Bye-bye, Amon. Nimit la Christopher manong nimitinag ko na.
Aggastos na lang no, ipapilit na nga lumaban iti korte. Ora kita dapat kortata. Gumatang talangin ti lote. Tabalbaliw, magipataklanad at balita. Siguro ka talaga nga sa tipagtungparan na. Tidaanan nga balay, napukawin. Awarit ti pakaitawidan na. So, nga magipataklan talangin ti moderno nga balay. Tagagangilang balay nga umanay para kadata. Sa tantumid lang mapanmangala ti babalintang adapen. Nang wala bulan ti bakasyon ta. Baka dito pero mapas ti balay agsublita. Sige. Tong palintamid lang tinagtulag ta kada madam kini. Sir. Nayunan tapay. Ti ordong ta. Nanyata mo. Baka ba masublik tumitlaing na dyan ang daga. Pinanawan mi nga patta manunay mi timpatakder mi nga balay kalpasan nga daragatang mi nga lute. Pasit medlain ti barangay mi manong. Nga madayon iti sa kanan ti bantay nga ayan ti daan nga balay nga tawid iti ti asawa. Sa kamatla nagsubli manunay mi iti dati nga employer mi. Intuloy ko manunay mi tinagserbiya kas katulong da. Kaya idin to tuloy mat manong name iti asawa ka nagserbiya ka sa family driver. Dolaengen nga tawen manong name iti nalami. Saan min nga pina-extend pa pinalpas min. Kating bagami manong name mangaladan di sa bali kakasukat mi. Gabot talaga kahit bintek for good. Isagsaga namin manong name di panagawid mi idi ta sila na sulit ti bukal ti matak manong name ti mabuybuyak iti TV. Inayabak ni Christopher. Apay. Di ba? Nadamag ini kaano hindi nga aldaw nga dadumte nga napigsa nga bagyo, super bagyo di lugar tayo. Papadala po sa nanti lugar tayo. Isot sa padakasentro na. Kinam mo. Kinam. Di malapos di rabi. Idirabi ida. Kinam. Nakadatungan na tutaan. Diyos ko. Pero nga, taksangkasat pa hindi kita naapektaran. Ay. Talagang nuti panawan kit dumiprak. Awan punos ti pilpilyan. Di kita ko mangarot kahit banagdagdakas kada suda ko mati. Maungaw dito lobo. Saan min nakibiyangan pa iti damag manong nemi. Tatimit maawatan ti bagbaga dagipad padamag. Mabuybuya mi lang. No pwede kiti nagnagan kiti sudat maawatan mi. Huwain manong nemi natalnan, nalinakan ti pagili na Pilipinas, kaadayon ti Baguio, idaglanding kami manong nemi ti airport. Kaya naglogang kami manong nemi ti van, nga narkilami, nga nagpakadanon iti lugar mi. Iti sumsumrek kami manong nemi, nga kumamang iti lugar mi, barangay mi. Nakaw. Nagadatot nam saakan di Baguio. Anong name? Kabutad da pala natin nakabal. Nagasarangan takilakayo manong. Aging ganda tayo tuyan, ma'am, sir. Ako mat sa bali pag naanan kung natin driver. Oo, mabalin ha. Kung namin mat iti asawak manong name. Aging gangan di sagmin na bagahe mi. Adaman da kita agur-uray ng magsublat. Kada kita biyahe manong. Hindi malasing ko ni Tata Sido. Nasa kada kita agur-uray ti pasahero na nga sumrek. Tata, anak lugan nyo, may karga na nga tayo bagahe mi. Ay, Pilma, nada kayo, manan. Wanda Ay na, kumusta, Tata?
Nakatutnam sa akin na. Dahil apo. Saan nga pulos nga margaay nga bantay idi. Uri kapik sa ti bagyo. Ano tudok at nargaay. Nargaay. Wan. Nagragaay. Kada di upat nga istorya nga balay ni si Isabel. Nagaburan nga namin pinsan. Anya? Wan. Ay sus. Nakaad-adopi man tinatay nga nagkasera, naka-check-in. Imbag ata saan nga kompleto, no kung nakooparan amin nga manungarom. Ngayon dede nga bagyo tiliniklikan na. So nga ada nakapanunot nga imakaro no pimanaw. Nagparek na nga takadakwada ang posible nga magaburanda tagraga iti bantay. So nga di kita napati. Isuda, iti nagaburan nga namin pinsan. At daman di kita nakalasat ang dunor-dan nagbalindan nga baldado. Ti pakadakas na eran-rana nga da sadyay ti pamilya ni Isabel. Oh, dagiti duwang anak na. Agraman ti duwa manugang na upat nga apo ko na. Natay da. Isulat na bati. Anya? Nabati pa lang, nagbiag pala na dyan nga bakit? Huwag. Ngayong kakaasa itan piman. Tapati di bukod na nga balay. Di dyan. Narpuo. Nadusan ti bakit. Kitam kadlahan ti karamanya. Kitam kadlahan nga ya. Numangrabak ti panawin. Nimapi nga, si bibiyag pa lang na nga bakit. Ape saan nga nairamang nga natay. Christopher, adadang nga makarik na tirikat. No, iti pa nakadusa na. No si bibiyag pa lang. Tanya ti kasasaad ni Auntie Isabel. Tata, awan ti may isa nga, saka na. Ken marigatan nga magna. agal aludaid. Ket, ti makadakas. Dagiti kwartana. Di namat ibang bangko. Awan nagaburan. Nailayos. Jak manamot, ado dagiti nakaalaw. Maalaw da napirpir sayang ta nabasangarod. Ayan na itan. Jak man amo. Alala, ano to yan ti kargayo? Ngayon sa dinungar ti pagtarusan nyo. Kaya di balay mi. Ay di balay. Nga narakrak. Patang nga balay. Ay, ang sapit nga na, ano? Gapot, matay pa itawa na. Dagnaan ti ko angin. Hamat nga marbati may sa nga balay. Kat naka-open ti ridaw kintawa na. So ti pag naanti angin, no kumata, nasaraan na dyan. Kat, baka dinuprak ang peso na bis na kaas agin ko ma. Kaya, idyan nga tipagtarosan mi. Mabalimot na instant nga mga ramit kan tilinong mi. Kalangarot, bagkati ka rin bagahiyan, karagkang tilogan ko. Siya ti, dakayo di pasahero. Tapos din tayo sa dyan. Babayan matlahing manong na imi ti bandar ti kwarta nga dakada kami alistulaeng manong nairing pas ti balay mi. Okay. Nairing pas, kurang nalaengan manong na imi ti panakapinis ti ruwar, ng ti oneg, da pinisan manong. Isa sa ruminto pa finis ti ruwar, sa minto pa aladan, di kailanganan sa minto pa pintaan. Iti may sangal daw manong na imi nga ripas mi nga nangani ti asawak, iti adagap apo. Po. Kamang kita na dyan. Kinun natin Christopher. Hindi mapangkuilo at tiri daw manong. Nakadali po sak. Nga nakaigam ti sarukod. Auntie Isabel? Oh, Vilma. Anak masapol yun. Ha?
Umayag lang ko magpagpakaasikan ka anak ko. Tanya. Kanaglaka di kumaa. Di mabaling kong igatang. Iti kanek. Anak? Taong pulos kwarta yun? Pulusan. Diyan ang diswag di balayo. Apa yung nga di ako. Tapos nanda kwarta yun. Ano, diyan inagom yung nga tawid nga daga ni Christopher. Si Doneta, Vilma, umahin dito iti asawa. Baka isan nga Jack maigawid, ti pungtot na makita na kayo anti. Di lang mo nakasunong pungtot na idi. Ikaw gawid ko lang. Ngayon baka ita, saan ko nga kayat nga gawid? Sika, Christopher, Vilma, pakawanin na kami kuma. Pakawanin na kuma. Pakawanin na kumanak ko. Nakigtutak manong nemi idi manal paak na sumbangin nga tungpa iti rupa ni Auntie Isabel babae ni ti asawak. Uray na napariwang-wang manok. Christopher, saan? Hindi pa lang agtap-tapelak. Ngam kadagitoy. Kadagitoy. Sanin. Gusto namin doon at tinungpam na iparusisin. Saan nga nayunan pa eh. Umanayan ti kastapa na kadusa na. Ayop ti ikit mo. Sa amon, babayamon. Kasyan takid di. Kasta na kakasasaad na. Napapatay mo sa matan. Bagay unay ken kuha na data. Ngayon, adagayang puot na. Sige. Sagrapag amin ngay payo kanya. Pumano ka nito. Tama nga no dadalang nga kakaasiti. Arabidak kang kanot pakita ka. Pakawanan da ko. No, pamakawan. Sige, pamakawan. Pakawanan da ka. Di mo sana ka niya po Diyos. Gusto unay, tinarabid na. Tong palbiag ng tusa kakastoy. Baling ka nga marig agrigrigat. Ngagkarkaradap. Agal olodaid. Rumbing unang nga kastat, rumbing ang papasamak ka. Tanong na tayo ka kuma, hanggang kumamad nga na dusa. Isa, inaranta na apo Diyos ang biyag ka numarik na tirigat. Pumanaw ka dito. Alaan, ti pumanaw kayo. Tapno sana nga pungtot pati asawak. Pumanaw kayo. Manong nemi napasubli mamitlaeng tidaga na tawid ti asawak. Napasublimi, gabo iti panangiastig mi, ti amin, iti abogado. Di matpagam na suktan, tinagan ti titulo. Nagtalin na ed manong naming at tinagan na inagan ti titulo. Ket dedi ama ni Christopher. Babayin manong naming di panang trabaho mi, panangikat, tinaigabor, nga batbato iti lute. Di ewalin mi di gito'y manong. Ket balbaliw nga dito iti nang ipatakderan mi iti langa tidaan nga balay. Baro nga balay manong naming langa na tidaan akas kalikagom ti asawak nga mapasubli matlaing ti tidaan nga balay. Baro nga balay, baro nga pasdek ngem nagpintura kasla in antigo digiti na ikapad. Uwain manong naming na nayunan pahay iti na dumapay nga pasdek ket pinagbali mi manong nemi nga resort dayta nga lugar. Naison manong nemi tinang ibukbukan mi kanang iti ornong mi. Nangadaptar kami matlang ti anak manong nemi nga itan ket dakelen ni Jennifer. Agbasbasan ti college manong nemi numampay na pigsakam pa lang agasawa. Ket manamnaman akas pagarikan ta agkirpanton ti salon at mingagsawa. At damat ni Jennifer kanta agbalinto nga pamilyana nga pagsangkiran mi. Nga mangituloy manon nemi dito yung pasdek may negosyo dito yung resort
nga nagbalin manong nemi nga adaday dandanunan di kiti mayan. Nga may magbuhay na ito gabutan na papintas manong nemi tadi di as-asid ganda idi nga may magpapipicture nga daan nga balay ad-ad nga pibintas. Baro nga pasdek ngam kasladaan tilanganan. Kasi na po Diyos manong nemi kaning napalpalabas nga bagyo na pigsa saan matang nga nagregay iti bantay kadadayo pakit madanon na ta bimasit nga limimpya ti bantay manong nemi. Gapo ka rin na pigsa kadadto idi nga na inregay. Ni Auntie Isabel manong nemi nabayagan na pimusay. Tawang paiduan sa nga alda tawan kadedi nga napasamak kita nasarakan dalain nga naiwalang iti bangkay na itiigid ti kalsada. Dito nga ron ti pagkasaritak manong kadagyaman naklaunay taanos mo nga nang ibasa at sabay kumatad damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarbingan ti biyag kadagitipada kadibngeg kan nagbuya. More power to your program and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo, Vilma. Thank you keng ka Vilma, ating ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti nagbuya ka nagdengeg.